Nizana khan in elna sang khelchun zomania chunga in khelang sar zual te le an result te table tharber chungchang te a Behbawm thil sang te tuntuma hian kan soi vele don ani Spain a league sangber La Liga atang hian tranta ila La Liga a team lang sar jinga mi Real Madrid an tloma Mallorca khelmola lenglutin gol thum luna mecha hian Real Madrid hi gol ni gol khatin an tloma ni he mecha hian Mallorca hi minisomli pahnina a Morlanes mangin man ruaya farsa fa goldang lubel lovin Mallorca hian sikhat fain man ruai second half a po goldang alubel lok lova ma se hun top don naya gol ni lu thungin minute somriat pariana Alexander Arnold siam sakatangin Eder Militao an Real Madrid sipur asuta ma se additional time minisum ko pakhanna a Muriki an Mallorca tana khungbel velea goldang lubel talavin Mallorca mola Real Madrid hian point an lo chuak zo talavani Mallorca hi he mecha hian a bet jok bolpo changtlem jok ni ma sela Real Madrid laka gol khung tam jok an ni miawa wangin champion tum Real Madrid hian point lo chuak lovin kutbengin Mallorca khelmual hi an chua santa ani he mecha hian Real Madrid tan Mbappe an bultanin France national team captain hian liam aneya wanga ain lan theilo reng nuin Real Madrid tana bul atan masak beratonga ma se an tlom ta thung ama po alom lo hlea Mallorca khelmola Real Madrid fans kaltepo bengkhon du lovin tanel lam apan ding ngal wangwanga soizui a hlo hle Mallorca hi relegation zona om an nia ma se Real Madrid an ne awang le anchunga om elche an tlom boka wangin Mallorca hian relegation zone an chua san ta chi ani Real Madrid ero champion an tumna konga an din mun chezualin Barcelona an phak lona asang ta sota tun season a La Liga champion beiseina antan atlem sot le season masa khan La Liga an champion lo towa tun season a an champion lo le ani chuan season zone in La Liga an champion don lo tina ania UEFA Champions League no moital an choi lo phei chuan Real Madrid hian season ni chung major trophy an choi don tamia lo tina ania an club how tu te tan po ngai mo le tham atling don ani in khelang sardanga Madrid club dang Atletico Madrid po an tloma Barcelona mikhwalin golthum luna mecha hian mikhwal team Barca hian point thum an hlo chuakani he mecha hian minisam thum pakwana Atletico Madrid hian Giuliano Simone mangin man ruaya long ball mangtangkain Barca tlarnung an paltlanga Simone hian chiang setin Atletico Madrid matruina gol hi akhung ani ma se hemi nu reilote minisam li panina Marcus Rashford in larin Atletico Madrid tlarnung an thian nuwa Rashford hian Barcelona sipur asuta Manchester United atanga lona an ho hian Barcelona tan hian atho hlok hle hemi nu farsa funpek bela red card phor ania Atletico Madrid player Nicolas Gonzalez an red card hi choin ani hi Juventus atanga lona an ho ania Argentine player ani hian Lamin Yamal umin penalty area pon seta atitluwa red card a choi pha hei wang hian second half pum Atletico Madrid hian player claim zokin an khelchun zom angai pha hei wang hian antan konga harsat zual pha ma se golero an chhuabel lok lova hun top don hei minisum riat pasarina a Robert Lewandowski an van nei takin Barcelona hmaruaina gol akhung ani he gol lu theina tur hian Joao Cancelo Al Hilal atanga lona an ho hi a hmu noma ani hian Atletico Madrid player a chhai phar rep nuwa gola petin Atletico Madrid goalkeeperin adan saka ma se bolperin Lewandowski hi apera Lewi hian van nei takin adang per gola he gol hi Barcelona hian chakpui zuin point thum an hlo chua pha ani he mecha hian team pahni an tang lea chu chuan in khel ati hmu noma ma se farsa fa Atletico Madrid in red card an choi antan apoi Barcelona in ball an chantam zual pha Atletico Madrid tan a harsat zual pha ma se anin veng thathei viawa hun top dona Lewandowski awan nei tak em awangin Madrid club hian point an hlo chuak zo tangang lawani Barcelona hian point thum an nei bel ta ka wang hian Real Madrid an kalsan na asang zual ta a champion lai hi an champion non na chance asang zual ta hle tuna hian Barcelona le Real Madrid te hian match somthum ve an khel towa hetatang hian Barca hian point somsari paruk naiin Real Madrid hian point somruk pakua an neya point sari in anin thlau mek ani khelma bak hi match riat ve chaw an nei towa point somni pali ve lo chua theila oma tangin Barca hian point sari laya ma an hroi falta ka wang hian antan champion chance asang zuala ngaya niya
Real Madrid an chak zolo awangin ankar point li ni thin kha point saria aza uzwal pha ta ani Atletico Madrid hi tebula palina annia anni hian khel somthuma poi somnga pasari anneya anchunga hian Villarreal in poi somnga pariat annei mek bok Germania League sangbra Bundesliga po ni zan khan khel chun zomania heta inlan langsar zuala Leverkusen in an mikhwal Wolfsburg gol rukol thumin anneya gol kwaluna mecha hian Leverkusen tan Alejandro Grimaldo an gol ni khungin Patrick Schick Edmond Tapsoda Ibrahim Mazale Malik Tillman ten gol khat theu an khung ani Borussia Dortmund po an chaka khwalmola Stuttgart sini final ne he mecha hian gol lu thar le thunga hunpa ngai minisom kwa an khela gol lut mi lovin team pahnin hun tha an nei an khoral 5 veka ma se Dortmund hin hun top don naya hun tha an nei te mangchang ka in minisom kwa palina additional time Karim Adeyemi mangin man shuaya minisom kwa parugna Julian Brand manga khung belin Dortmund hian hun pek bela gol ni an khung mangin sini fain an chaka point hum hlutak an lo chuak he mecha hian Dortmund hi a bet jok an nia gol khung narem changpo anin siam hlei theilova in khel chungin voi li che gol shot an neya voi thum gol zona petin gol ni an sual chuak ta thunga Stuttgart hian hun tha nei tam jok ma sela gol an khung theilo awangin point lo chuak zo lova an tangta ani German champion Bayern Munich in point thum an lo chuak leya khwalmola Freiburg machonin in khel haw tak taka hian harsa takin point thum an sual chuak ani he mecha hian mual nei tu Freiburg hian minisomli parukna a Johan Manzambi mangin man ruaya minisom sari pakhana Lucas Holaran khung belin Freiburg hian sini faya ma an hroi nuwa Bayern tan chakbe seina atlem zuala tun season Bundesliga a avoi ni nan Bayern hi tlom ngai tura ngai an ni man ma se minisom ret pakhana Bayern tan Tom Bisofan an sipur su thenin additional time minisom kwa panina Bisof bok hian an sipur asu zova heminu hian hun top lam Bayern hin mangtang kai zuin minisom kwa pakwana additional time minute kwana a an roll thar duam Leonard Karl mangin an gol thumna an khunga Bayern hian sinhi faya an nufual nuwa Freiburg hi khwalmola le thalin point hum hlutak an sual chuakani ti hian Bayern hin khelsom ni pariata point somsari pathum an neita a anni hian point koin ma an roi fal ta zela panina Dortmund hian point somruk pali nein pathumna RB Leipzig in point somnga pathum an neya palina Stuttgart point somnga pathum an nei mek ani Bayern hian season kalmek Bundesliga a match somni pariat an khelto atangin voi somni pathum an chaka voili draw nein voi khat chau an latloma goal za an khungtling ta der boka anni chau hi European top 5 league a tun seasona goal za khungtling om chhun anni goal chhuwa tlember anni tel cheu boka goal somni pasari chau an la chuwa goal difference ringot po hi plus 73 te meu an nei ani Bundesliga hian team som pariat chau anin elawangin season khata match somthum pali theu an khel thina tuna hian Bayern le an mani nei ber tu Dortmund te hian match ruk ve chau khel tur an nei towa chu wang chuan point som pariat ve chau lo chhuwa thei an neya hetiang kara hian Bayern hin point ko laya ma an la roi fal boxi awangin Bayern hi Bundesliga season kalmeka hian champion le ngei tura ngai an ni Germania League sangbra Bundesliga chanchina hian Bayern chau hi season khata goal za khungtling thei om chhun an niya voithum lai an khungtling ta bok ama saber chu sangkha zakwa somsari pakhat sari ni seasona goal za pakhat an khung kha niya khamitum khan an gol khung khol chu Jarmular niin goal somli te me Bundesliga akhunga Bundesliga season khata gol khung tamber record asiam tum kha ania kha record kha Lewandowski an akhum vele ta chau ani Bayern in Bundesliga season khata goal za an khungtin voi ni na chu sangni som pakwa somni season khana niya khati lai khan Hansi Flick an kai shuayin goal za chi an khunga Robert Lewandowski kha an gol khung khol niin goal somthum pali akhunga ni tun seasona Bayern hian match somni pariat chau an la khel chungin goal za an khungtling ta der ania chu wangin match khelma bak paruk an la nei boxi nen Bayern hian tun seasona hian record tharan siam ngei don ti achianga Bundesliga a season khata gol khung tamber record an mani na an lo siam to nge hi an khum don ti achiang hle golen za ta nge an to pangti hi rin thiam a harsa a record omsa gol za pakhat hi chu an kalsan laviau tura ngai ani nizana vek English club ten elna FA Cup a quarter final match thum khelania heta hian Chelsea Liverpool Manchester City le
Arsenal te anin lan kim vek ani an midfielder poimo Enzo Fernandez tel lava in lan Chelsea an chak nuam sa an ni hian division niam zo khel Port Vale mi khwalin sisari faite mewin an sopani Chelsea hian minute ni na Dutch defender Jorel Hato mangin man ruaya mini somni pangana Jo Pedro manga khungbelin mini somli pathumna Port Vale player Jordan Lawrence Gabrielan Atlama atilut pala farsa fa Blues hian sithum fain man ruai second half na takin ane tek chun zom zela minute somnga pasarina a an defender Tosin Adarabio mangin an khungbela mini somruk pakwana Andre Santos an belvelein mini somriat pahnina Estevao Willianan akhung belvele boka additional time mini somkwa pahnina penalty atangin Alejandro Garnacho an Chelsea goal sarina akhung zuile bok ani Chelsea hian kong engkima Port Vale hi an ngam leya in khel thunun chungin olsam takin an chaka goal sari an nei chung hian hei aya tam khung theitur khopin huntha an nei tama Port Vale hi an ngam le division niam zo khel club hian Chelsea goal zona in khel chungin voi khatma an bet lova Blues laka hian ball an chang ve zeu zeu ti thei khopin an beta Port Vale hian ball voi za samruk chau anin pass man Chelsea hi chuan voi zaruk samthum pakwa te meu ball anin pass thung ani in kheldanga Manchester City in Liverpool mi khwalin team pani in machon hi munom le tura ngai ani lain enge muzong tak chuan anin khan lo talutuka chu wangin mithen khatina an be sei aphak lo mai thei chutiang in khel chuan nia City hian he match hian an second choice goalkeeper Bull an tran tir ti lawa chuan an player tha te chorin Bull an tran tir hloma chak ngei an tum ti an line up atangin a hmu thiam thei Liverpool point Bull tran tu an thlang tha a player poimo ha dam tir an tum bik lawa an rin rol te an player poimo te Bull an tran tira chak tu min City hi an machon ani ma se chak du ve ve in machona hun tir lam dar kar chan ve vel bak Liverpool hi an lak lo ani bera heti chung hian red chen hun tha an nei an chhor tangkai lawa Mohamed Salah an gola khung na thina om ang lo zeta pe tin ekitike la in rem chang a mang thatok lo boka an machon Manchester City an ni awangin chance tha la apoi zual thei na me chani chu chu alang zui tareng boka first half top lama tangin Manchester City an chungnung zuala Liverpool an noi tual ti thei ni in minute samthum pakwana Haaland penalty atanga goal mashwai akhung theina tura Liverpool captain Virgil van Dijk an penalty a choi te kha ngun taka en chuan Liverpool captain Berkha afim khur lawa tunma a fim khur thiam tak thin defender kha afim khur thiam ta lo le thin ti alang non le farsa fun pek bel mini somli pasarina Haaland an atau goal le boka kha goal kha ngun taka kan en chuan Liverpool tlar hnung veilama omte khan Ryan Cherki le Anton Semenyo in thlop thalatu kha anveng uluk lo leya Matheus Nunes an bola chan kha Liverpool midfielder Florian Wirtz kha alet muang leya tichuan asira Cherki le Semenyo anom boxi Cherki an bola chani Liverpool left back Kerkes Khan anai ngala ma se Semenyo tlan lut tu tur Wirtz Khan ati tur ti lovin Semenyo kha aveng talawa penalty area atangin Semenyo Khan cross ball anei zui heta ball kal hi Haaland tawatuma Liverpool center back Konate analo veng adin chila anin sireng main marking kan muwa ma se Konate hian Haaland hi akhal man talawa Norway gol khung khol hian atau gol moi hle Konate hian tharum anga viawa ma se Haaland kha angam lo ani top mai timing movement engkima Haaland Khan achung tlaka red stand chuan poibel chatu ani second half a mini somli pakwana Liverpool right back Joe Gomez an throw in nein heta hian City player zone attack ball ada peka City hian counter ngalin Ryan Cherki an tok lutukin Semenyo tan ball alir zuya Virgil van Dijk hnunga tangin Semenyo an zalen takin ball achang Semenyo hian goalkeeper laka harsana nei mi lovin apet goal zui ani throw in atanga ball kal City player in achan khan Liverpool player pathumin tuma anveng lova an bul loka City player pathum vek anin pot para chung hau chu tu man anveng lo tichuan O'Reilly anveng tu nei lo Cherki pasa French playmaker hian aduang taka ball pe thei turin huna neya Liverpool player tu man pressure an pelovani tichuan Ryan Cherki an Semenyo bola pasa heta ball kala hian Virgil van Dijk bok kha ball kal pet phak si lovin ball lir lai kha dan atuma ma se aphak tak lova chuan Semenyo kha azalen zual Virgil van Dijk Khan ate sual chiang le ti alanga achet phung en khan offside tap siam tu min chet ala lo ti alang boka penalty a choina a achet sual antan apoi tluk zetin
Dutch captain hi acheswal poile ani minute somnga pasarina veilama dokuan ball changin Nico O'Reilly an athlopa Magdeu chu Liverpool right back Gomez Khan O'Reilly tlan lut kha a mulo reng England defender Gomez a defending kha a chetak zetani Virgil van Dijk line Haaland a khalman tabik boxi lova chiangzetin Haaland hin apet gola hat-trick asiam City ya team goal tha kan muwa Liverpool a ero defending cheturu lutu kan muthunga chu team pani danglamna langsar ani hemi nu hian Liverpool tan minute samruk pathumna a ekitike an penalty a hlo chuaka Mohamed Salah an petin City second choice goalkeeper James Trafford an thatakin adan saka hemi nu hian goldang lubel talovin Manchester City hian silifain Liverpool hian sopa quarter final paltlangin FA Cup semi final anin pet kaita ani Erling Haaland hian a tholok leya City tan hat-trick asiama ti hian ani hian tun seasona City tan hat-trick asiam masak ber ani FA Cup quarter final match danga Championship Club Southampton in Arsenal an mi khuala he match hian Arsenal tan bultan tu player som pakhat zinga atam jok chu bultan tuwa an man than lote an nia bench lam lualum tam player te tan Mikel Arteta an konga hon saka chuti rual chuan player thate aphum tel boka center back a Gabriel Akheltira Tarlaya Martin Odegaard ahom boka Tarma Havertz hawin bulang tran bok he match hian Arsenal hian ball an chang tam fe zoka goal shot ringot po voi somni pali loi na yin voi kwa goal zone an peta ma se goal khachau an khung thungani Southampton hi Championship Division khel club an nia an ni hian voi sari chau goal shot an neya voi li goal zone an pet ma se ram sang zo kainan an mangtang kai ta thung minute somthum pangana Southampton hian Ross Stewart mangin man ruaya penalty area pon shed dinglama tangin veilama ball an thlo phaya Arsenal defender Ben White acheswal ball kang tau atuma atau phale si lova abula om Ross Stewart an changin apet goal zui ani penalty area alengal khatianga ball tau tur te diglo khachu anni ang levela chuan poi takania anti mi alo turani ma se Ben White hian atita siya goal an chua pha farsa fa Arsenal hian an sipuran su theilova anufual zoka an tang tichuan second half a Mikel Arteta an player thlakin a chawrim zokte a manglo phalta lova Odegaard la chuakin Madueke alutira Jesus la chuakin Gyökeres alutir boka Lewis Kelly la chuakin Calafiori alutir bok tichuan Victor Gyökeres an minute som empo huna mantlin main minute som rukpariana Arsenal sipur asuta Brazil center back Gabriela ball fingtak Saints Clark nunga inzep Havertz ana luta German player hian Victor Gyökeres pass lein striker goal diktak kan muzui ani Arsenal hian an sipur an su ta ka pheichuan chaktura beise an ni na a beise asang zuala ma se golan khung bel theita lo thung Arteta an Gabriel la chuakin Saliba alutira Kai Havertz la chuakin Martin Zubimendi alutir boka ma se omzia anei thui tabik lavani minute somriat pangana akal mek ti in dinglam sira sensin an nora fellow san thataka ball siam remin alaya atan lu puya penalty area a alu pui ma hretin Say Charles apasa golban nai taka Say Charles hian apet goal zuita ani Southampton goal ni na kha ngun taka kan enchuan Arsenal player te kha an hlau thong tok lova kha khan atifim khur tok loti a mu thei Say Charles khan goal lama apet donin space anei tha khami mu phei khachuan Arsenal defending kha a thatok lo leti achiang zual fellow san ball atlan pui khan penalty area athlen ma hretin Arsenal player panga in an bora anung loka pani adinglama pakhat aveilama pakhat amalama pakhat ma se Arsenal khan andang thei chuang mi lova Saints player dang pani an loven mai dai boka pakhat jok Say Charles an apet goal tange nge ani hemi nu hian goldang lubel talavin Southampton muala Arsenal hi an tloma Championship Club hian goal ni goal khatin English Premier League a ma roi mek tu hi an neya tichuan Arsenal hi FA Cup atangin an tla Southampton hian semi final anin pet kai he match hian Mikel Arteta hian player khek du si chak du thau si rilru aputi alanga chu bultan tu athanda na te substitution asiam dana te alangani Arsenal hian thamasa thleng khachuan champion no moi pali choi in be seina an nei ngar ngara ma se Carabao Cup final a an tlom ta ka wangin champion no moi pali an be se atangin pathuma an be seina atatha tuna FA Cup atanga an tlak le ta ka chuan
Premier League le Champions League chau an be sei theita ani Arsenal tan tuntuma an chak lo hi ahun lo hlea quarter final hialan thleng towa champion lo tumna tak nei chunga ris lak mai hun ani to lain Arteta an ris alangam lovani kar thara Champions League le Premier League match khel turan neya chu a hriat tela wanga player 6 soi ani ti ero achianga ma se bultan tu ngeda chiar thei pani kha chau tela bultan tu than hun ani mt hi zona om thei chu ani kha aya thadeu zoka bultan tu thlang tur anni na awmin ahriata chakse chuan hetiang zona hi awm lo mai thei bok ma se an chakta si lova hetiang zona hi awm pha lo thei lovani UEFA Champions League an champion donem achiang lova Premier League po champion nai viu ma sela an champion donem ala chiang lova FA Cup po achiang chuang lo chutiang din mona ding chung chuan international break an mang zo chia an player tha then khat chu ramtan an fe chuaka ma se bultan tu dai zet anin liam nia soin ramtan anin lan lawani kha chu wangin club lian zinga Arsenal hi tun international break ka ramtana fe chuak nei tam lo ber pol an ni hial o me hemia hian selna po andong tama ti chuan an match khel ma sak bera an tlom zui ta bok tlomna me cha po apoi zual chi in elna atanga tlak ngalna alani le zelte hi Arsenal tan chuan apoi zualani quarter final match cha khatianga in khekna chale si tur chu round niam zo ka te khan lo tla fel mai sela antan athazo kang mole ti te ngai tuana om ruma ma se andu awanga tla an ni big lova chaktumin an khela an tlom ta jok ani ve mai ti ero hriat te langai tuntuma an tlom na hi Arsenal tan hian apoi thui thei mai theya achan chu pressure an nei lo tur an nei pha dona an mania in rin tong na om thia then saktu ani thei don boka team anga anin pum khan na po an tran thar le atu lang an mania rin na om thina kha anging na zual ta sau dona chu ti nge thar le tur chuan abik takin match an khel le masak Champions League match ha Portugala Sporting khelmola an len lu na tura hian an tan chak apoi mo don ani heta hian an chak zo lo le zel ani phei chuan pressure asang zongin a in mung na zual sau don ani Manchester City an che thatial tial ti thei turin an kal tamop mop boxia hetiang kara hian Arsenal tan result chia nei fo hi a thalawa an mani pressure anin siam tam zualna an tan phurrit an bel chana ani chuwangin anin siam thatvat atul Arteta hian thutlukna asiam fu lo le zeu thina Spanish manager hian pressure anei abeng niam thiam lo ani vai chuan Arsenal hian no moi dang po an chan le lawang ti asoi thei lo Arsenal maba khi away match Sporting an ma chonanga chumi nuwa Premier League home match Bournemouth mikhwalin Champions League quarter final match second leg khelin Sporting an mikhwal le anga chumi nuwa Premier League away match khelin an mani tu ber Manchester City khelmol an pandon ani April ni sompanga zan lai pela Champions League quarter final second leg match an khelanga ni sompako zana Manchester City khelmola an leglu ngal don Mikel Arteta hian squad rotation akal pui fu lo chuan season top lambo ruak asang zual khopang engpo ni sela FA Cup hian semi final line ma chon turte ala chiang lova Chelsea Manchester City le Southampton in semi final an lut towa zan ina West Ham le Leeds United in ma chonin quarter final lut an chiang ki manga ti chuan chumi nuwa quarter final lut team palite anin ma chon dan tur hi anti chiang le chau don ani Italia Football League sangber Serie A po hi an khel chun zoma ma se ni zana mizotena kan ngai ven team langsar in lan anom lova chuwangin anni lampang hi chu lu chil thui ta lo mai la zan ina team langsar jok te in lan anom dona naktuk lama soi kan tum don nia League 1 hi chu PSG anin khel towa video masalama kan soi to kha du tok ri ta ila athamai o me ole khatichin kha tumtuma kan topic kan soi jaw theina chu ani